Evo ljudi, izbetonirano, kako sam rekao. Tu još ide ploča. Evo, to je to. Evo ovdje sam već ploču udario, što mi je ostalo. Ovdje sam sam poslagao da vidim kako će to izgledat. Nabode se. Evo ga. To je bilo 10 metara, unutra šuplja 2 metra. To je 20 kvadrata, će biti visine 2,40. Četiri kubika je ošlo betona s ovo malo ploče. To ko da sam. Tu će biti peć. Sam malo digo. Tako će biti zid. I gore dimnjak. Eto. Tu je već za cijevi povučeno. Da kiša ne pada. Tu će biti jedna vrata, ne znam gdje će biti druga. Za jedno i drugo dvorište. Eto ljudi, to je to. Ajde lajkajte, pretplatite se da vidite šta će biti dalje, ako želite, ako ne.